Stiglo je jako puno pitanja, pokušamo odgovoriti na bar 10-15. Ok, prvo moramo shvatiti da nije na nama biti dobar roditelj, već mudar roditelj. Ta mudrost proizlazi iz par istina. Prvo, iako su došla kroz nas, djeca nisu naša, već svoja. To znači da ih ne trebamo oblikovati prema vlastitim očekivanjima, već gledati što je najbolje za njih. Gledamo ih kakvi jesu, a ne kakvi bi mi htjeli da oni budu. 2. Paralelno i paradoksalno ne smijemo izgubiti sebe i svoje potrebe, jer brinući se o sebi, vlastitim primjerom pokazujemo da je u redu brinuti se o sebi, pritom ne zanemarujući druge. 3. Riješiti sve svoje strahove, traume, konflikte i borbe, jer ako nećemo mi, to će morati naša djeca napraviti umjesto nas. I 4. Prema temperamentu djeteta odrediti kada podržavati i puštati, a kada odrediti granicu i sebi i djeci i ustrajati u njima bez obzira na sve, jer granice nisu kazna, već ljubav.